voisun he may nisom ni pakhat sang ni som ni le pathum ania voisun chena Manipur buoina leia Mizoram raltlan hai iengzam ni ta ti eng suklang ding ani Aizawl district sang ni zani som sri parit Champhai district za sobli paku Kolasiba sang ni zanga som ko Khozola som Saitol district sang ni zani som li pako Sersiba som parit Mamit district som pako Lunglei district som ngale pasari Arenga belkhomin sang sari jathum som sari anhling anta Hiraltlan hai hi abik takin nule naw annia fagle don konga chun Mizoram sarkar in thei top aswa NGO le chief minister le adang dang thoitu tam tak hain en kaina sin an tho meka fagle don ting panga chun harsat na umna ti che heng thru ani thei top an su na hi ein thurul na ring tu ai ni na asuk ching hle a Mizoram sarkar tho thale ani ti chu atharan lom thu e hang thul nok ne rose tarik sampako tlanga sang ni som ni pathum jet top ni Gilgal Haflong community hall una vai phei hai Manipura in thok raltlan hai HOA joint headquarters NC Hills hain kanna nein thil pek na an nei raltlan lai na pangkum limi damno Haflong civil hospital admit chu kanna nein thil pek le tongtai na nei pui ani bok tarik ni som ni tlanga sang ni som ni pathum in rin ni khan Manipur buoina ya unaw raltlan mi imani zat mol hoi Haflonga sanhim na zonga hlawai taka sungle ko humbel hai HOA NC Hills joint headquarters 32 hai in kanna an nei hunein HOA joint headquarters 32 hai chan hung tu hai tu el khom har sana dang an lo nei ani khoma HOA 32 hai koma in thrit tin asim dingin an thrit tera 32 hai chun an theina na an thayang anga thang pui dingin HOA khom an umti an thrit tir bok ani